Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Babay, dungo! Babay! Oy, Angkal. Ah. Nakaada yung tipan na nagluganan ni Antay. Yung babayin nyo pa ilang. Nakapanawan aya. Awanin na. Na, Di mo tupay mangag ti ungor nan. ay, kapan gumatang iti arak. Terusab! Ha? Arak adagaws. Kaya nga, awan ni Ante, nagipare. Rabi ay. Man ano ko ma? Kagumatang nakalukat pa ni kagawad ko na. Apay ko araw, papanam. Di tatirasina ni kagawad ko ang tata. Pagpagatang ni Uncle ko iti arak. Apay aginaw, Kay, pagpagatang nga raw. ipagamkin ko na, abawalan ta aginaw, numadanon ti rabi Kunamay. Nailan na, di ordinansa ti barangay. Kino nagbasbasak, iso nga gawid kan, ta ibagam, day ta, kanda Uncle Mau. Na nga iti ginatag mo nga arak. Tupay nakadanon ni Teresina ni kagawad ko anang. Tas sinada nakmat ni tata ba daw. Na, ay adamanan day dyan nga ginlalaing ako nakon. Anong sinabi niya? Saan ka nuwa mabaling nga ginom iti arak no rabi ay. Talaga nga ginlalaing mo. Adda ka no iti ordinansa. Na, apay nga muna. Pud mo ayang adda. Uwan! Hoy, naglaingan ni tata ba daw. Talagang agbasbasa ka dagiti ordinansa. Sa dino ti papananta, Kapitan? Kaduan nakjot tayo na makipalot. Makipalot ka ita? San ka mo nagpalpalot idi? Kakaiso na nga awan ni Banang. Pahiwon gaya man niya. Kada kwartak dito, pagpusta. Sige, kaduan ka, Kapitan. Uy, awan rumba nga pagdanagap, ta sakti makaamo. Sige mapanta, hap! Dayta lamang sipsipot kin ni Kapitan ter aramidon si Kabadong. Kita sino nga ron niya, di sa bali si puta. Awan mo ter aramidon na maday. Kanya nga awan. Kahit no imbaon na ni Kwara, o gamapan gumatang iti arak, ngay naman na. Kat man ano ngay. Dakis nga ginom, dagiti barangay officials, ang nangruna ni Kapitan. Naging lalaing ka man ako nakaw. Ay, sana nga ginlalaing to yan. Panpantayak laing, day ta Kapitan. No nasayaat mo laing, taramid na. Awan nga min kahit ni Mariba ng amang bantay kankwana. Iso nga ron asak timang panbantay. Na, papanandang at nag-tricycle damay. Day ka manay, di sumaruro at akwaday. Uy, kakide ni Jebang Kagmaw. Saan mo napakibiyangan day tabanag? Napananangatan ni kumpare ka Kapitan. Maray, nag-tricycle damay. Ay, nakitam gayam ang nag-tricycle da. Kung nakaano siya klaang tinakakita. Sipsiputag kay, tigunay da. Diyak mo, no po dotis istoryaan da. Anapanda ka no nakibulang. Anya, Kapitan iti barangay, mapan makibulang. Wag. Ay, aramidin na amin akayat na Tawan nga min ni Maribanang. Apay, nasaya day tang aramay, timay sa Kapitan, maray. Ay, kat saan Ay. Imbis sa kita nati pagimbagan ti barangay na, mapanki di makibulbulang ditan. Isugal nan tikaw awat na nga honorarium na. May sapay day tama di nga aramid na. Imbis nga igatang nati pagsayatan na day ta kwarta na, ang saan may? Taoray ni Kwarog, saan na matalapdan ni Uncle na? Una, ta may ramraman. Oh, aday ta ni Kwarog, agdamag ka man kankwana. Anya ti damagin niyaw. Sa dino tinapanan ni Uncle Mau. Napan nakimiting iti munisipyo. Nangag Mau, maray. Amo na lata, ti sungsungba na. Siyak pa iti kunayaw. Sinuruan nak ni Uncle ko kaya. Makitam to yan. Hanyat orasain. Di pa'y simangpay, day ta Kapitan. Alas 8 ni Tirabe ay. Apay anak ko nam day ta. Kita, man, saan pa'y anak kasilaw, di ta balay da? Aywan, nagsipngat pailaan. Apay nga ta. Ay, kita dapay lang siguro ijay sugalan na. Ay, saus, kagura ni Maribanang day ta. No adala dito'y akat hajak lamaw. Ay, kat sigurado balon natin manay ni Maribana.
Anya nga iti mapasamak dito'y barangay tayaw, nukas tamot ti kapitan tayaw. Ay kitawanan mabaybayan na ti barangay tayaw. Uncle, at damang sipsipot kan ka. Sino? Ni Tata Badong. Yay. Sipsiputan namin agaraw mau. Amin napapanam. Na, tapay ka na. Kitkitain na dagiti madingar aramidam. Na, apay ada madingar aramidak? Ti pa nagsugsugal mo ngay. Na, kat no kunak asikrit da jay. Kasano, naamuan na? Naamuan na, Mike. Jak amon no asino ti nakaamuan na. Adan sa mangyar arasa asken kwa na. Talagang hada. Ay, nakarkaro pa'y dayta. Ni antim abanang no agbantay. Kaslang arod CCTV dagiti matana. Da, ison sa manan dyan nakatakdar ijayrwar akas lagbambantay. Isaw ang kail. Ay, asit gakman takasarita. Pare Badong. Parinteng. Pare Badong. Parinteng. Pare Badong. Ipagamaw, noon yung tikayat mo nga ibaga. Saan mo nga ulit-ulitan dinaganggaw? Bambantayan na. Ay kito na, manbantayan ka. Tapay man. Nagadugayam ter aramida makalukwan Anya, kalukwan. Agasan, tanapan kagayam nakipalaut. Naamuan pa'y dayta. Ay kito na, ano kamay, pare. Pare. Mga sumurot ka kanya ka nakikalaw. Iraman nakpaiti kalukwan. Damdamagan ka no kayat mo. Yakayat, nagloko ka. Amo magudbuya ka. Ha? Kaano pa'y? Nabayagin na. Nagitilangan na sa saya at ter aramiday, pare. Kastaya. So asika, agbalbaliw ka mo tin Itapay mo nga ron ti kapitan. Panunutin mo ti pagimbagan ti barangay tayaw. Naglukot, dahi tanga inting patingkay. Tapay. Magasim nga, ibagbaga na kiday. Asumurot at kano amapan makipalaut. Anya nga itimbagam. Ay, saan ko na ka? Kanagbalbaliw akan. Ay, katwan mo't nga main. Kunakin ko na, kutbuya ka. Pudno may. Luko talaga dahi ta akong pari ka. Awan lang ni Maribanang tila mararamidan na. Ay nabadaw, saan ka sumursurot kan kwa na? Ay talaga saan? Takderam, a good boy kan. Wait, good boy account. Kwaraw, asino ti kadwa ni kapitan nga gininom iji balayda? Dagiti lalaki akagawad. Ay, sumat lagayam asaanan anagjo ti jay maysa kagawad. Siya ti pinagluto da iti pulutan da. Kasano nga rodon ti meeting mi inton bigat agi inom damot taon. Datag meeting kayo lata. Kunamot nga agpatpat nagda nga agi inom. Ay, sigurado nga patpatlag dagita nga uminaw. Ay, awanan ti mapasamak dito barangay no kastalaan. Agbabartok mo tanda iti opisyal. Asinong opisyal nagbabartay, maray? Ay, sus, nakangag manan ni Tata Badao. Ni kapitan kanda iti kakagawad. Agbarbartok da. Makita yun dahil nga ramid na. Dakays na ramid na. Nagiinom da lang. Mat kadagiti kagawad na, Tata Badao. Nagalas nga ugali ti kapitan dahil ta. Kwarag. Aw, apay. Kanya nga, tipulutan da ang kalma. Nagluto akiti adobo akar ni Timanaw. Sika ti naglutaw. Kitwain. Apay nga'y aday tamotan pulutan dati damdamagam kabadog. Damdamagak lang, maray. Dapat nga tinapatay, nga arak da. Si Maruno at tinamag mo day tarak. Damagag lang nga ron, maray. Kadupay ti arak da. Ito na may siya kay Sting pagatang da nga arak. Ay, agawin na kaun. Sigurado nga gawid ka kabadog. Ay, tingko na. Mala, na kaun. Na, ne. Apay nga'y tasabalin samot adalan ti pagnaan ni kabadong nga agaway. Sa balin samot abalay ti pagawidan nan. Agungutan ani marituyang no kasta ti aramiden na. Ay, marikwanang. Apay, mangrikap kan. Wen, maray. Nakitam ni Badong ka, maray. Nakitak kanuin may nakistorya ditoy. Mangan kami kuman. Awan mo taon. Sa bali tinagawidan na, maray. Na, sa dino abalay tinagawidan na.
Ibagaman maray. Dita balay ni Kapitan. Anya nga'y tinaramid na dita. Nangagkumat nga agiinom da Kapitan kan dagiti kakagawad dita. Napan nakiinaw. Katno ko na agud buyaw. Dinamag na nga men no anya ti pulutan da Kapitan. Kat idinaamuan na nga adobo a manok, napan mo't adagosan. Ay, una yan. Sige maray. Tinak man ayaban. Barka kami pare. Agtaya kanti aglaw-law. Sige, saan ka pa yan nabartag? Apay ko mamabarte ka nga paray. Pulutan ka ba na pulutan? Adobo ang manok ko naman. Kanya data, naisupot. Ay, iyawid ko na ito'y paray. Dito nakamalukong ay. Sida nituyan ko paray. Badang! Nituyan ka. Ay, ayaban na kon paray. Agawid kan! Paray, agawid ako na. Guri ka. Binagkat mo data kaldiraw nga te pulutan. Ada pa'y nakasupot ka nakamalukong. Wayne, tuyang! Umaya ka! Apay deta kaldiraw. Anya ti kargana. Manaw, adubaw. Inyawid ka, tas sidain ta. Adapay dito'y tinakasopaw. Sidain ta budlaing. Di ka lababay. Ay, awan babaing ko tuyang. No sidain ti pagsasaritaan. Kunak man no good boy kan. Sagpaminsan, kahit saan good boy. Kadwan na, good boya. Ay, ingkay subli day ta. Dito'y kaldiraw. Pati ta kargana. Kanya, manituyang inaya. Sidain ta nga raw. Ingkay subli kunak nay. Ay, sayang No addagayang pulutan malipatam ti karem. Asaan kan asumurot kin ni Kapitan nga aginaw. Agrup-rupa ka apulutan. Mawag niyan ti banang, Angkal. Andiyan imbagana? Kumustahan na ka. Nuan niya ka no ti aramidam dito. Kunam kuma. Agar aramid ang itinasaya at inal daw mapanak ide barangay hall sa anak nga agin inom kunam kuma. Amo namat nga gininom ka. Nakaabuan na. Amo na pa'y anapan ka nakipalap. Ay, nagadon ti chismo sa talaga. Agsagana ka kanuin to nagaway. Jesus, delikado man ito ang kalmahon. Na mabalunat man dataon na din na oras. Nagaramid ka ngamin itinasaya at Angkal. Tapno at dan tumat i-report mo anasaya at kiniantayin ton sumangpan. Ay na, Kapitan! Uray awan ni nanabanang, nasken nga agaramid kalata itinasaya. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, TMPB6 Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman ka na iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Saan ka di asi ka ni Buyait? Apay nga ka di tawi. Saan ka di asi kamot ni Manong Kwarog? Apay nga da kamot ditoy. Ha? Ay, addaak di tawi. Tadituyak kat nga rod nga agnanaad. Sika ngay. Ijemot ka bang ibang alugar ti pagnanaadam. Nagnag na ka di nga imay di tawi.
Tawan mo tricycle ko, Manong. Naglugan ka kumaa. Awan nga rodlugan ko. Di ka di makawawat, Manong. Ha? Tasyak pa'y kit din ti sana makawawat. Naglugan ka kumaa, iti pampasahiro alugan, ti kayat ko asawain. Awan pa'y matinted mo kanya kapag bayad ko iti pagtugawak iti lugan. San ka di ngagbayad ka? No aglugan ka, Manong? Ay, nagrigat ka lang kiti nakasarsarita ya. San ka nga mina makisarsarita kanyak ano marigatan ka, Manong? Kasjay lang dayjay. Ha? Ay, papanam ngay nga raod mo yait. San ka di ataga dito'y ka, Manong? Apay adinak ayaban ni Jebalay mo. Kuna ni Maestrami, no adda ka no ganggan na at ayaban iti balay. San ka di akasta, Manong? Ha? Ay, adda papanak, katawang kadwa mi Jebalay ikaw. Intalangan iti balay ni Uncle Inteng. Ha? Di ka di apong kwa kalbo, adakkel ti tiyan na. Di pakpakulan niya apong banang iti balunet, Manong. Ha? Makapakatawa kamot nga ubeng. Intan, tamala daw ako niti papanak. Inkan iti papanam, tainak met iti balay da apong inteng. Makawayas ka ka di amapan? Nakawaya sak tupay tinagapwak. Kasi dagmet dito iti balay da apong. Saan damot nga imalis iti balay, Manong? Ha? Sige, mapan ka nga rudan di balay da ang kalinteng. Ayos. Sana nasyak ti ibabaunda. Taadan ni buyet nga ibaunda. Enteng, apay anak kami suot ka. Anya ka de ti parikot mo. Pagawid man ay tasipang pa'y kaubig. Itaniwat mo, mangagna ka. Eh. Apay ko maapagawidam. Kakaasya si Mangbay, pagawidam kit deng. Ay, diyak magustuhan ti panagsasauna. Sa pa'y nagrawad. Ado tikin na tamabisin. Adayo tinaggapuan na. Sakit, nagnag na. Apay ngamin ngay may ditay. Imbag no maibaunday ta. Ang mga no, mga lang ti paglaingan na. Hay! Ay, kas kala ubing inteng. Heh. Kasta ka di ti panagsaotin anakman. Heh. Sarong karan nakalangaruden ti kabagyam. Eh. Kastakit din ti ibagam. Ay, nagalas a kababalay. Maray, asino di ubing anakitak amang ipagpagod iti kaldingyo iyay igid ti bangkad? Ni Boyet dayjay mare, kaanakan ni Inteng, si Mangbay ijabalay. Kabsat ka din ni Kwaraw, Maray? Saan? Agkasinsin ti nada. Isong agkapidwada. Imbag man muna ti agiwayway iti kalday. Wen, simurot kanyak idi na minsan, mare. Nakita na ang agiwaywayak iti kaldeng. Di kwan, imbaga na nga isukanon ti agiwayway. Nagagama nga ubang. Idi dinamag ko no asino. Dinamag na mo no asino Idi dinamag ko no nyater aramiden na. Kuna nakidin. Apay, di yu makita ter aramida. Kuna nakidain. Aya, mare. Sabali ti panagsungsungbat dahi nga ubang. Ang, no adalan ana imbag. Pudno mat dagiti salsaludsudan na. Kan husto mat ti sungbat na. At damit ubeng, gibalay da angkel mo, Kwarab. Kapidwak dahi jay, tataba daw. Naggapoy di kabang ibang alugar. Imay mo't pimasyara. Kapidwam gayam. Isong agpada kayaw, akaslada kurkurang na. Ha? Awang kurkurang ko niya. Kumplito ti bagay. Awan kurang, awan suraw. Da kayo ati da sursurok na. Anya kumati sursurok kaw, lukaw. Saan ko nga ibaga amin? Ngam, ibagak ti maysa. Dahi tabot ti agong yaw. Sobra ti kadakil na. Kalakaman. Imbis na didam mo, ibagampay lang, Mike. Kasana, ibagamot ngamin nga da kurkurang ka. Kumplito at tupay. At da kumamat sumangbay akatulong tanga agaik ditaw.
Nagsamukan day tagaga ikam. Hindi ka mo nagbutas. Nungay adaulag dita. Nagpudot mangarod ti saka no nakabutas dataw. May mayat awan butas na, tapriskaw. Ang mga numatagbat mo day tasakam. Makurangan tuki dayn. Apay, madanagan ka pa'y may. No adda mapasama kanyak tuyang. Apay, sika. Di ka madanagan no adda mapasama kanyak. Addan sakit kurkurang mau. Agdamagak, pagdamagan nakmay. Mo pa yan no asino ti adda kurkurang nakadata. Oy, tuyang awan ti pulimay, akurang. Oray awan puliyo akurang. No adda mo't sorsorok na. Ay agtalnakan. Agpadpada kayo lang, kundi kwaraw. Nay, buyait. At damot igam mo atin ba? Papa naman ka, day. Apay, no adda igam ti tawa timba. Saan ka di amapan sumakdo, manong? Ha? Ayunan niya. Hey, sige, ingka nga ro din sumakdaw, buyay. Imbag tanapan sumakdaw. Tsak kumamanin ti ibaunda sumakdaw. Kastoy langan. Tapno mabibit ti panagsakdaw. Ingkamot mangala iti timba. Tagsakdo kamait. San mo nga urayan nga ibaon na kanya apong banang? Ha? Sumakdo akmait? Una manong, taumin inom kamot iti balay da apong. Saan ka di? Sa bagay. Agpaisot ako na ang buyait. Alan, ingkan mangala iti timbam. Tainta nagsakdo, manong. Kwarog, itaman pa'y anagdisnudo ka amapan agsak daw. Nyanti, mate. Diyo ka di kayata mapanak agsak daw? Saan man? Ay, maragsakan ak makakita amapan kaagsak daw. Sigod mo't nagsaksak duwa kantay. Wan, no ibaon ka. Ha? Ang awan mo't tinang ibaon kan ka. Ay, kasta, tikwarog. Uray may sa tikwarog, no kasta kagagat. Di dalamaw. Minandaran nak day di abuyay. No saan nagapukin kwa na? Saan ako man ngagsak daw? Anya ti ibagbagam, kwarog. Ha? Ay, awanan tay. Inak nga ro din nagsak daw. Ay, anya ka diti sidain tayo inton madamdaman tay. Tinola a native a manok. Wow! Sinagpawak iti marunggay. Naghimasan nantay. Imbagman, tadi na sa pulan ni Boyet, ija balayda. Ada imbawag kanyak dungag. Di na magdano ada ditay, kat imbagak nga ada. Adamot pa kairanudan, iti day dyan obeng. Nalaka nga ibabaon. Dapay lakat umay alaun. Apay aya akasurun mo, kat nasingput mag. Ay, masuro na, may bagada nga apukok, na kurang-kurang. Di maibabamot ti dayaw ko na. Napatpatag ka di ti dayaw mo ako na ngam ti kabagyam. Diyak mo. Ay, nadagsan ti darakan ko na. Apay kumaan nadagsan. Ay, no siya, kayat ko. Nasingput nga meg. Maray awak pa'y ngarugkan ko na no daduma. Marayaw ka? Iti kinakurang na. Saan ka de nga adda akin nakurang no ibain mo ti kadaraam nga adda diferensya na. Anay ka, anay. Natagbat ko matindi sa kagtuyang. Ay tulungan nakman. Kunak gamin ngagbutas ka. No kasta nga agait ka itidadakkel aruaw. Di kam tumang amin tungtungag. Hanggang mga ti bulong ti bayabas. Malababit lang raw. Adda bayabas ka, titasinan. Anay, ay nay ko ya. Sinalbag. Nay ka matintikikit ka. Sumoy lagaya managot out. Ay dara sa matuyang. Awanan tikikit ka. Yakam mo no ayan nan. Nailaw ka nagitiro out. Anay, umay ka niya. Ang tuyang, kinaltal kaun. Itapal maun. Aday tay, hibatakaw. Hinapot ko ta permitidara na. Ay sos! Awan mat ngagpay sujik-kiki maun. Anay, outside. Anda kurang mun ba daw? Nakurangan ti ramay ti sakam. Awanan ti kikit maun. Nay, papanan nyo ka day. Tataba daw.
Nanatuyang. Ing kayo kadyag birok iti ubeng akadwayo di balayaw. Apay, di mo ka di makita. Ngagpilpilayak. Ha? Ay, kunak no artiyo lang nga magnadayta. Ano ka diti sa hakam tataba daw? Ay na, kwaraw, nakurangan tiramay tisaka na. Ha? Anya ka diti napasamak? Kapay ang nakurangan ako na yun, nana. Natagbat na. Iso nga ipan ko man ija ospital. Ha? Kadimot agsardengan ti panagdara na. Ay, sas, aglugan kayo nga rudin, Ipan kayo ni di ospital. Na mga no ipatay mo day tantata. Narigat no saan nga agsardeng ti panagdara na. Ako na yaw. Ado ka no tinatay ka po iti panagpadara. Ay susi ka mo't kwaraw. Ipatay ka di tinatagbat akikay. Adayo pa'y detay ti bito ka. Uray adayaw. No saan nga agsardeng ti panagdara na. Delikadaw. Ay, di nakman but-but ngan si Kakwaraw. Naladaw kamot ita, kwaraw. Adda ka din nangarkilakan ka. Tulod ko datata ba dong di ospital. Tagpadara nga may. Ay, agtal na ka man. Agpadara ayamot ti lalaki. Na, nga baikit din asan nga antay. Na, Ni tata ba dong tagpadpadara. Natagbat na nga mintikikit ti saka na. Saan nga agsardeng ti panagdara na. Isunghin pan mi kininanatuyang iti ospital. anya. Ay, anya nga min tinapasamak aya. Aggagaik ka na, Katday-day. Nairaman na siguro ang natagbat, Ay, no apay met ngamin. No anya ti saan akayat ang mapasamak. Iso met ti mapasamak. Ay, kaasimet ni pari badong. Imbes ko maakompleto ti ramay na. Ita, kurangan. Anya din ang ko nga imbagambana. Ada kurkurang ni pare badong. Saan akas tati kayat ko asawan inteng. Nadangran na tikikit ti saka na. Katday-jay. Ay, jak amon anya tinapasamak. Nakurangan samot ten ti ramay na. Ay sus, kapoy a pare badong. Apay nagan-anungay ka no? Aggagaik ka no. Ay, nairaman siguron adya ramay na. Amumatan ti aksidente, uray saan akayat ama pasamak, dumteng lata asaan anam namaan. Kas kumakanyak. Adadyak kayat ama pasamak, ngam iso tinapasamak. Oh, Na, anya kumati saan mo akayat ama pasamak, ngam napasamak? jak kayat. Ada ka balay ko ang mga babaen. Ngam, napasamak. Si Mang Baykit din. Ay, inteng, madintituno ti saom Kas kalaubing manen ako nak, laklakayan kan, agnakam kakuman. Wen, apay nagkapitanak. Ayan o awan nakam ko. Kita mi ang kailantay. Adda iti sirok ti kayong agsilsilpaon. Numuna tagkat-katawang agmay-maysa. Ay, kastamot day tang uncle mo. O manay laakat katawaan na ti makita na iti cellphone na. Ha? Makitam ka diti makit-kita kantay. Ha? Ni ka di buyet nga agtartaray nga umasidag ka ni uncle mo. Saan antay? Ti bumababa iti nga ti kayo ngayan ni Angkel. At tukawan na ni Angkel aw. Ha? Ay, inteng! Adaw lagi ti batog ti taltal mo! Di na nangagantay. Makumi-kumi ti buy-buyan na iti cellphone. Angkel! Ipampamaysanan tumot ti cellphone na. Ay, di nadengdenggan ti tao. Ay, inteng! Ha? Ha? Dinardaras ni Buyet at tinipay ti ulag. Nagturadain. Ay, mapanak iti ayanda. Ay, inakita-kitaan, antay. Ay, nagtarayan ni Kwarog iti ayanda intinggan Buyet. Ay, mapanak mo't ijay. Amom ka de inteng. Ano saan at tinipay ti ubing ti ulag amang tukkaw kumakan ka. Natukkawan na kan ti ulag. Pukpukawan da ka kiniantay. Ngam di mo mat mangmangag. Ay, kwa. Nangagkutipok kawiyaw. Ngam jak lakayat ama disturbo ti panagbuyak. No awan ni Buyet anang tipay iti ulag. Ay, jak amon. No anya tinagbanagam. Uray gayam kasjay na. Ang naturad tayo sakit na ka talaga. Ay, pudnot ako naman, Kyle. Ubing lama ko na, ngam nakaaramid iti kinabanwar.
Iso ada kayo. Uray ada diferensya ti may sa tao. Saan arumbeng nga umsyon yo? Uwan nga rod. Nagyaman ako unay ka ni Buyet. Apaman akas dati naramid na iti ulag. Pimanaw ti ulag. Idi kwan. Pimanaw mo tin ni Buyet anapan nagay ayam. Kaslawang mo't anyaman kan kwana. Ti naramid na. Kat, kasurun mo ka di pala ang jay ubeng. Ay, kwa, saan uray agyan kadatan iti agnanayan. Agbababawi ak iti imbagbagakan inaramid ko iti kalabas. Pakairanudan gayam, uray ubing. Pudnati ko nam nanabanang saan ang maiparbang nga umsyam dagiti adda diferensyana. Ala sigay! Dinan tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junred. May sapay asagot kada kayo, TMPDC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kamay, itingkay panagdangan. Kapitan Enteng. Abisina ko yan. Agao ka na. Nakagao akon, ururayin kalaang. Kanya nga ti masida. Kas iti sigod dinengdeng apapaya nga inikak iti salamagi na. Manay, ay makauman yan. Pawalaki din sa balay. Awan mat nga raw, imbag dagiti kukumarik tanaimas akanayon ti sidsidaan da. Ngumdata, awan lat pakitangdanan aya, tapno makasidata mat iti sa balay. Uwin nga rad, awan mo patangdan. Ay, manipod pa'y iday, kastuyin ti dagta. Dandanitan tumangad iti barsa nga, isulat ta. Ay, kasi tamad yan. Umapapal ka, kadagiti kukumare. Pirmi mo nga minarigat ta. Ay nakaumay kabit paribada. Ay napatagsakit ti bagam. Agpagpakasiak pare. Kaya't ko ang mapaginawa mo basit ti biyag may. Sikalaang tinapanunod ko ang makatulong kanyak pare. Ha? Kaya niya na ti maitulong ko kan ka pare. Ay, ang mukha ka ba lang ti mangirwar iti installment at tricycle? Na? Alain na kumamot at driver mo pare. Anya? Gumatangak iti imaniho, kasta ti kaya't wasawan. Uwin ko ma pare. Pagbingayan ta, ti masapulan ti tricycle. Kasla ba yung tinapanunod ba? Ayun, mayat talaga pare. Uwin ko na, tamayat kan. Mayat talaga tinapanunod ka. Maadaan ta adwa, ti dilhensya. Ay. Babaeng, iti tricycle. Ay, sige. Mayatak. Gumatangak iti tricycle. Iti pasada, pare. Ay na, agyaman ak pare. Kung nagtumit asikat makatulong iti parikot ka. Napayakas dyan tay. Ni tatabadong ti pinagmaniho ni Uncle iti kagat-gatang na tricycle. Napayasa na siya. Kasaom ni uncle mo kasano nga iti tricycle mo? Asino nga iti mangimaneho? Basta. Maditi naramit ni Uncle antay. Sige, tapadasak akasaon ni uncle mo. Nabayagan na karag-karag ti tricycle ka. Hindi naman lang napanunot ti gimatang. Itata nakagatang. Nimot tatabadong ti pinagmaniho na. Ala, takasaok ni uncle mo. Kan uray si ka kasaom nga men. Kaya,
Sana ka napatagkan ko na. Saan kumamot ang kasday Enteng, kasaom jay ka anakam. Agpaspasugnod. Tani, ni kano pari ba dong ti pinagmanehom iti tricycle na? Saan kat nga iso? Apay nga agimon, kitadamot ipaspasada na. Karag-karag kano ti tricycle na. Idento ta kabarbaro ti iman maneho ni pari badong. Alata ka sa oktuman, ilawlawag ko. Tani, saan sa makaawat dyan ka anak ka? Ay katwan Ay, itala ang anak kita ka nagsakit tinakam na. Napananaya dong nga. Ay, Jack manamaw. Ang mga nadalaang dita. Umay to inton madanon ti panangan. Nakpay nga ron di barangay hon. Agawin dak ang mga daw. Ta sigurado nga umay mga daw dito. Saan mo apagimunan ni tatama ba daw? Kinaasyak, tawan nga min pagsapulan nga. Apay siya, di na kamot kaasyan hanggang. Saan aya nga ada bukod mo at tricycle? No imanihom ti bukod mo at tricycle. Awan ti makibingay iti masapulam. Ni paribadong kay kat agbingay kami. Ha? Ayaw na niya. Sama-sa, awan ti pakpakanan. Ni badungay, ada pakpakanan na. Kamaliting bagayaw nga awan ti pakpakanan kangkal. Ha? Kano, awan ba ti asawam? Tuwing iwat ko nga angkal. Saan ko kadimot na pakpakanan tuwing iwat ka? Kanayon kamat nga umay mangmangan dito balay kwarong. Adaw, di kang kanam, ngumsyak. Siyak ati bang pakpakan itingiwat mo saan asika? Iswa saan ka nga agpaspasugnod ka di? Tuyang! Ayan mo! Yuhuu! Ayan mo ka dahi, Tuyang! Dati ti kusina, madama ti luto. Ada ginatang ko karnay. Iso ti luto masidan ta. Gimatang kay ti karnay. Ay, gayam. Inted mo ka din ti dadumaan na pasadaam kin ni Kapitan. San pay? Agsidata ki day iti karnay. Bayam nga agsida ti akin tricycle iti bugoaw. Siya ka driver, ti agsida iti karnay. Ang mga numaduktalan na kupitam. Agkupit tupay ti house no aramatan. Siya tulaki day. Kasanaw numaduktalan ni Kapitan. Ay, di nang tumaduktalan. Tadi na magkikitaan ti pasaheros ka. Ay na, manipod agpaspasada ni Badungkaw. Nakaginawak meten itirigan. Sanen akasiday, Maray. Kasta ka day, Maray. Imbagmat nga rod, Tapno saan arigat akanayon akas itikon ko nam iday. Dakkel nga agpaiso ti ginawak, Maray. Kanayon pa yan anaimas ti sidaon, bay. Kasla na ibaga ni Mariba na ang alugi da iti tricycle. Tabasit kano matisapol na. Ang mga nurinabak na kalaang, Saan kaminto pa'y ngagrig-rig at kinibadong kaw manipod agpaspasada? Saan mo nga roden apariko ti sidaan niyaw, Maray? Ay katun Maray. Saan ako na mapanagal-ala iti bulbulong laang? Kasta ka day, Maray. Saan mo man nga arpad taglat lahat at tricycle mo, iti tricycle ko, kwaraw. Kakaisuna, sumilap ti tricycle ka. Ay malyanan at ilatay, no yabay-abay ma. Tricycle mo ayamot day ta. Ka-tricycle mo't ni uncle ka. Tricycle mi adwa, tasyak nga ron tinang ipiyaran na. Napatpataga, kanya uncle ma, ungamsi ka. Uy, nagpaiso nga tatibag magana ito alakay. Sana ka din na napatag kanya uncle ka. Apan na paulimag ka. Naamiris mo ka day, apod no timbagak. Anya ko ma. Awan tinasakit abakrang ka. Awan na sakit abakrang mo. Ngam nalitay ka, Mike. Mala, iya dayom ki day ta tricycle mo. Marugitan, day to tricycle ka. Unang. Kababain matkan ka, apaw. Aguray ka. Day to tibingay ko, pare. Ay, basay, ti pasaheros, pare. Nagngina pa ti gasolina. Lugi mo't gayam ti ada tricycle na.
Basit ti sapol ti tricycle. Ay, kat bumawi tanto iti sa balingal daw, pare. Ay, babawi kon agi matgatang. Ay, saan ton, pare? Nawadwad ton, ti mabingay mo, inton sumarunaw. Ana? Kadadon ton, ti pasayeras. Ay, barbareng Tapno masubot ko mo ti gastos ko. Iti dayta at tricycle. Ay, masubot mo, pare. Sana balay, ay wanak may, ti tricycle. Ay, alwadam nga agpaso ti tricycle Abangan no, madadail adagos. Ay, danag mo na ya, pare. Siyak, ti makamaw, iti tricycle. Kanayon mo't nga ado ti pasahero ni Kabadong, kapitan. Kain, kanayon pa ang makita nga overloading, kapitan. Ado ti pasahiros na. Pasaray no ag intriga iti napasadaan nagbasik. Ha? Adda kupit na no kasjay kap. Manipot igam na ti tricycle mo kaya kanayon na napunaw. Kasta ka di? Agpaiso ka di ti imbaga. Manipot ide kit ado ti pasahiros na. Oray siyak mo't, kapitan. Pasaray mapalabas ko ti tricycle na. Napuno mo't akanayon iti pasaheros. Agyaman nakitimba kayo. Kanayon namin nabasit ti itid na abingay ko. Nabasit ka no ti passenger na. Nay, madinsa na, kap. Talaga ako kupitan na kayo no kasjay. Ay, salbag day dya tao. Mano ka dito kababaan na masapsapulam iti inalda ko raw. Ikababa na nitok itinal daw kat limagasaw tangkay. Ngam nagsurti makasangari mo Nadapay agar kila. Ay, dakdakil man na. Kalayon mo't abasitit bitid ni pare badong abingay ko. Kas itinako na ako nang kanayon nga ado ti pasaheros na. Sa bagay, uray tadungdungumit ni tata ba daw? Nangibagamot na dungdungot. Nila ang antim aba ng tidungdungan. Di tamat timbagan ni tata ba daw? Napatpatag ka nun ni tata badungkan ka, ngamiti siya kakanakam. Timbaga na day ka? Ay, sa lawasaw na dya pare badong. Tudnong samot na napatpatag ni tata badungkan ka, ngamiti siya kangkay. Kung pare lang ni pare badong, dito takaanakan ka. Napatpatag ka pala niya. Napalpalat ti dara. Ngamdanaw, sana ya. Kunak lagi dinupod no timbaga na ang kail. Ulbog gayam ni tata ba daw? Anya ti ko na mare. Nasao ni Mari Tuyang akanayon anaimas tigat katangan di pare badong asidaan da. Kasta nga rutin na sa una, maray. Manipod ka no idagpaspasada ni Kabadong. Saan na mapan agrim-remedyo itinatnatang adengdengen da. Ay, kastagayam. Masaok to man kaniinteng day tabanag. Nasao ni kapitan, abasit ka no tititid ni Kabadong ang mapaspasadaan na. Tabasit ka no ti pasaheros. Ay ngam kanayon kumat makita na pumpon no ti tricycle. Madin sa daytoy man. Yak kaya ti agsaaw maray, tamang ano makabaso lang. Adda kayo kan ni kapitan amang doktal no anya ti pudnaw. Ay, masapon nga agrin ni da pari badong kan inteng. May papan iti daytoy abanag. Inteng, tiga ka di dumlaw. Dumlaw iti anya, dungyo. May papan itid ni pari badong anapasadaan na. Nasao kano ni Mari Tuyang kan ni Mari Kwanang. Akanayon kano anaimas tigat-gatangan ni pari badong asidaenda. Manipod nagpasadan. Ay, andan maripripirip ko ang madingar aramidan ni pari badong. Sasaurinak ni pari badong. Kastamet ti atap ko. Kahit anya nga iti aramidam ita. Ay, ultimunan. Ibabawik ti tricycle. Kaya't mo asawan. Alaamon ti tricycle. Wala. Ipasada kon. Wano ipapasada ko ni Kwarog. Kwarog, ingkaila ko ni takarag-karag at tricycle mo. No dapay met agumatang Nyanggal met. Kancawan na pailang mo ti tricycle ka. Di mo ka di kaya ti kabarbaro at tricycle ka.
isut ipasadam. Anya tikat mo asawa ng Kyle. Ibabawik ti tricycle kan di pare badong. Tasasauran na. Mapay nga na nagtalag kayo kan kuana Kinaasyak nga rod ta imay idi nagpakaasi. Ita, sasauran nak gayam ti lukaw. Sapay naglastog ang Kyle. Imbaga na asaan ko kano ngay abay ti tricycle ko iti tricycle nga. Ha? Tamarugitan ka now. Imbaga nakadikin ka ti kasta. Unang Kyle. Imbaga na pa napatpatag ka no ni tata badungkan ka. Ngam iti siya kakanakam. Naa, ay loko day ta. Ay, pare, kunak kumakan kwanan. Hanggang, uray sa anin. Loko man. Ato, iti bingay mo, iti napasadaak, pare. Kukwa mo tinapasadaam itang aldaw. Anya, kukuha ko tinapasadaak. Kunan, pare. Wan! Hanggang ibabawi kong ti tricycle. Anya, ibabawin, pare. Nagbasit nga ba ti mapaspasadaam. Maluglugyak. Ni kwarugan ti mangipasada. Ay, saan kumamot, pare? Siyaklata ti mangipasada. Pinagustuhan ka, iday, ta nagpakpakaasi ka. Angam nadamag ko. Kanayon kano nga ado ti pasaheros mo. Angam sasauran nakman. Ay, ikanak pa'y kumamot iti may sape agundaway. Pare. Saan mo kumamot nga ibabawi ti tricycle, Hay! Lading itak paray. Angam ibati mo ti tricycle ta ipasada ni kwarag. Kat agawit kan! Nay, apayan ba daw? Nalpay tabagam, nalukot tarupam. Awanin tuyang. Naamuan ni parente nga sinaor ko iti napasadaan ti tricycle. Ibagbaga namin kang ka. Maday ti mangsaor, ngam inaramid mo malat. Agbabawi ak. Awan mo't mabaling ka. Idamot tinipiyar ti paspasada. Ay, agsubli tamanun iti kinarigat. Tawanan pagsapulam. Ay, dayta nga rod kahit. Saan ko lako manalinuklo ni Kapitan? Tapno at dapat ipasadak. Sayang. Itan, imbabawi dan ti tricycle. Hawanan ti pagkup-kupitak tuyang. Ay na, tatabadong. Di ka mangloko iti padam a tao. Tapno awan to ti pagbabaw niya. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot